Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my channel. Oke teman-teman, aku tadi dikasih sayur sama teman, sayur lodeh hasil bolang ya ini aku tuku ikan kan tak campur ya, di lontong juga ya, di sayur lodeh tawal hasil bolang di alas kene loh. Koncone semasak diwai ono ya wis saya makan iki tak irisane lontong dhisik ya. Oke, aku tak ngirisi lontong. Nah, diwehi lontong loro. Lontong loro. Tok ae. Coba tak panen sitok ae wis wareg. Ku nek kurang diiris maneh. Tapi cilik iki. Nah, kayak wis kabeh nih lah. Kalau cilik iki. Lontong iki cilik. Ini si cilik. Iki wis tak kabeh nih. Ini mau dibuka salah. Nah ini kan enak. Oh, ini baru api. Mau buka salah. Jen piye to? Piye to iki? Buka lontong ya ra iso. Isane buka apa ya? Nah, oke. Nah, ngono kan apik kamu tentlet-tentlet. Kayak piye to iki? Oke, yuk mangan. Oke, lontong wis tak irisi. Terus tak sok nih jangan ya. Kijang lodeh. Nah, oke. Nah. Wah, mantep kan? Wah, lodeh lontong ya. Lodeh tewel lontong lodeh tewel. Apa lu ya? Kok balik-balik. Iki nek apa jenenge gulune pitik. Gulune pitik. Nah, enak kan? Mantep tenan. Yo nyemek ngono. Nah, terus nek kerupuk ya mantep tenan to. Ayo wes, ayo mangan yuk, ayo mangan selalu. Terus minumannya apa? Ya, minumannya kunyit asam sirih ya, ambil jamu ben sehat awake. Sementing kan sehat awake, sehat iku mahal. Ono ndek panganan kan rasa eman-eman. Ya kerja kesel kok tuku panganan dhewe man. Ya sayang ta awake ya ora. Oke, yuk mangan yuk. Oke, teman-teman, yuk mangan biar sehat. Kerupuk ini cocok nenek kerupuk nenek kerupuk ini cocok untuk nenek kerupuk ini cocok. Oke, yuk mangan. Berdoa dhisik sebelum makan. Wis piring iki porsi nguli iki tenan, porsi nguli tenan. Berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak golek lombok kurang pedes.
Rebus lombok pedes enak. Mantap guys. Mantap. Kenyang banget.
panas banget guys. Hongkongnya hujan tapi panas, panas yang gak enak. Kopios, aku masuk salin klambi iki mau. Kopios. Ngungkep malah nang omah. Iki minumnya es tak apa minumnya penyet asam sirih tak wae es batu. Ya tak tambahin madu. Ben seger. Kamu ben seger. Seger. Alhamdulillah nikmat. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jumpa di next video. Dukung terus dan support terus ya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.